کلب نخی نمیفورم. کمیسر مراد، با فکرم از این پس بسیارتر باید زینب را محافظت کنید. اگر اژدها را دوست داشته زینب را آرام نمیگذارد. البته همسر آیندهش را محافظت نکند پس کی را محافظت میکند؟ همه خله. اگر برای این محافظت کند مردم به خدا. پروا نکنید. از میدیر نه میلیز، شما پروا نکنید. من اینجا هستم که هیچ کس کاری کرده نمیتواند. آخر زینب چرا تو اون اژدها رو پراندی؟ من نمیفهمم. میگذاشتی کمیسر مراد میپرون. مراد کمیسر میپرون؟ اژدها رو این دختر پرونده است. وای باشد کمیسرم گفته وایمه کرده میگرده. یک لحظه تو این درجه نه آخر مراد هم کاری کرد. یعنی حداقل گذاشته نگریخت. ایستاد و به من مصلحت داد، سپویم رو آرام کرد. مرحبا جناب. به خدا سیر کردم نمیخورم. نیرم با شما دیگه شکم و پرای. لطفاً. اگر دوغا و جرغات فیض‌آباد باشه کمتر بیار، بسیار با مزه. شما اشتیایتم. یک دقیقه. چیکار میکنی؟ یک دقیقه. این کلچقند را کی گرفتید؟ همین سحر فرمایش داده بودن. بگذار باز نخوری. نرس سرده میخورم. نخور، شاید خطرناک باشد. چی خیلی خطرناک؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ نخور، شاید زهرناک باشد. بگذار آخر این را خورم. یک لحظه خانم زینب، این را به من ده. حسیات پروفسیونالی من میگوید که این کلچقند زهرآلود است. برای همین اول باید من بچشم. بدبخت بگو گشنم چقدر بهانه گفته است حقیقت کسی گره میخری. از برای خدا یگان نفر به این کمیسر کلچقند دهد. معلوم است که کلچقند میخواهد. کلچقندم رو بده. نه، باید اول من بچشم. اگر زهرآلود نباشد کلچقند را میدهم. با لذت بوده است. بله، کاکائویش قریب 60% زیادتر آمده است. دیونای بسیار هم بوی خوش گرفته است. شیر خانگی بوده است تا به اندازه‌ای که بیچارم کمیسر مراد. مراد؟ کمیسر مراد. چی شد مراد؟ با شما چی شد؟ خوبی؟ کمیسر؟ با او چی شده باشه؟ مراد؟ با او آب دیگه. مراد چیکار کردی؟ مراد؟ مراد التماس نبر. این کلچقند زهرآلود بوده است. چی؟ زهرآلود بوده است؟ ای برای مردن حالا جوان هستی. میلیز تو نخوردی همی خیلی؟ مراد سرم یگان چی گوی آخی؟ مراد التماس نبر. مراد التماس نبر. یاری دیگه دخترم. مراد. یاری دیگه مراد. مراد. این یک است. خوری اینو ببین باز فیرب میکنه. بدبخت کاش که میمردی خلاص میشیدی. من میدونستم که اعتباری بلند دارم زینب. کاش که میبردی. مرا میبخشید جنابی عظمی. چرا جنگ میکنید آخر؟ وظیفه‌ام رو اجرا کردم، باید شما رو محافظت کنم. پروا نکن، من خانم زینب رو محافظت بکنم. زودتر صبحانه اترابی خورو رفتیم. پس گیر این کلچقند را بخور. البته میخورم. بیا من بخورم بمرم زینب نه. از هر دو این در حال باید خلاص شوم. زندگیم رو مثل زهر میکنند اینها. من به کافه میروم. باید دکان رو بر وقت ترک شویم. جزبدانم رو در حجت خونه فراموش کردم. رفت اون رو میگیرم. من میارم. ابرک کوشا بدرو حیوان. خیلی کوبکو بینیم چه خیل میوی. کفتن گیر. در کجا باشد اون؟ در کجا باشد؟ در های سخته. کی محکم کرد؟ مادامی که پلیس هستید خودتون خود رو خلاص کنید جنابان. دختر تو دیوانه هستی؟ کنی در رو کشو. تا بازدید من میروم.
یه زینب داره کشم من ببرم خیلی مرادمی جمعه ایستم بکشو زینب جان بکشو که من کاری ضرور دارم خانم زینب دیوانگی نکنید در بکشوی. زینب در قاشقات ببرم در بکشو اینجا محکم شدیم. زینب رفت. با قامتی راست نفس کشید. برارید. باز نفس گیرید. به طرفی پیش خود رو پرتوید. پایایت رو بردار. نفس گیر خودید. زنک جان حالی نفس کشی ندارم از برای خدا. زودتر. این احوال رو ببین. با خدا بیزار شدم. لازم نیست ورزشت. یک بابای قادر رئیس در چه احوال است؟ به این هم هیچی چرا ورزش نمی کند؟ اگر او نکند من هم دیگر مش نمی کنم. سنم پدرت راست میگوید. با این مؤذن بگو او هم آید این خانه قانونی خود رو دارد. همه اطاعت میکنند. خانم سلامتی من خوب است. من در همین جمعه است. تو هم اومده با ما تمرین میکنی. مایلش خانم. زود باش. نفس بگیر. لباست رو عوض کن. اول نفس بگیر. بعد میبروری پسرم. نفس بگیر. برار. نفس بکش. برار. نفس بگیر. برار. حاضر نفسی چقور گرفته دستهایم رو به بالا برداشته انا این خیل میکشویم. نفس کشیده پای راست رو به بالا میبرداریم. میبراریم. هر دوی پای رو به بالا میبرداریم. نفس بکشید. بکش موزینت رو از دست ندید. نفس رو برارید. برداشتید. نفس برارید. خیریت از ورود خلاص شدم. تاکسی. سلام. السلام خانم شما رو با کجا برم؟ زینب سازی خوبی. از تو راهی خلاصی نیست مگر؟ خانم زینب من از رنگ روی تو بیزار هستم ولی مرا وظیفه دار کردند. خانم این بچه شما رو ناراحت میکند. بله. میخواید با پلیس زنگ زنم؟ بله. لازم نیست زنگ زدن. پلیس همینجاست. بیرون. با کجا رفته باشن؟ ای бача чӣ рақс кардесемо туи падарта яке калома нафаҳмидӣ чӣ гапа дина ҳиҷрии бечора дузидем имрӯз боша омадид аз сайрами девона рози дил мекунӣ تو چی کار داری حیوان رقص کنید برقصید میگویم رقصیدن گیرید بنوازید الله میکنم هیجری اگر تو رو با اون دختر گذارم دیگر مرا سیرمی دیوانه نگویند. این چی صدایی است؟ ای بچه بگی ای زمین بگی اینجا چی گپ است؟ سایرام این چی است باز؟ سایرام من تو را گپ زن کانونی دیوانه او گپ زن گپ زن آخیر آی کنی گپ زن آخیر من تو را دوست میدارم سایرمی دیوانا دوست میدارم
دوستت میدارم آخر دوست. چی؟ دیوانوار دوستت میدارم، همیشه دوست میدارم تو را، تا آخری حیات دوست میدارم. چی گفتی؟ ای سلطانی قلب دیوانه من، با نگاه آتشینت نگاه کرده دلم را پاره پاره کردی، جانم را گرفتی، تو را به هجری نمیدیم. تو ما رو مسخره داری ها؟ انا با تو دوست داری. اکی کنان مردون را مثل ستون بافتیده مردین آدم گرخته. اکی کنان آمون خدیب بگی اگر با این دختر گویم که تو را دوست می‌دارم، انیق مرا میپراند، چی کار کنم آخر؟ من حاضر مردن نمیخواهم، با سیرم دیوانه یک حیات خوشبختانه میخواهم، آخر چی کار کنم؟ یا اینکه تو ما رو مسخره داری چی؟ گلها رو بجای اونی که به نوزدی هم بیاری به من آوردی؟ نخواد من تو را مسخره کنم. نه نامزدی هم ویرون شد. کانون دیوانه هجری را دوست دیدند. نیه؟ نمیدونستی؟ نه یا اینکه شما دزدیدید هجری را؟ یعنی چی ها گفته ایستاده؟ تو از کجا گرفته؟ هی کلی ایستد اینجا بیاین. باز هم درد دلم را با سیرم دیوانه نگفتم. این احوال من چی می شود؟ مگر با این دختر نمی رسیده باشم؟ تو را دوست می دارم سیرم. هری پاوروتای کمالیسیو مرا پنهان کن که سیرم دیوانه میپروند، میکشم او را. چی گپ است؟ بخیر است انشالله. سیرم دیوانه چرا میپرونده است؟ ما شاید کم مکک هجری رو بوده باشیم. راست میگه، او خب بسیار ندزدیم شه. یا خدایا با شما چی شده است؟ تا جایی که من میدونم عروس رو میدوزدن، چرا شما داماد رو بودید؟ وای نکن آخر برادرم، مسئله دراز است. یعنی التماس ما را پنهان کن که میپرونه. در کجایی؟ هجری چرا این رو خواسته است؟ وقتی نقل کردن نیست. بعد درون دارید، من حل میکنم. بعد درون دارید. کجا پنهان شده؟ کمالش سیاه، آدم های کنانی دیوانه رو ندیدی؟ بخیر است انشالله. آنها رو چیکار میکنی؟ آنها رو پراندن میخواهم. آخر با اون طرف 2 نفر گریخت و با فکرم آنها بودند. اگر دیدی از آمی من هم 2 تیر دیگر بپرون. پروا نکن، میپرونم. خیر. کنی برایت خرگوشای ترسانچک بیا دو رفت. چه خرگوش ها بچه هیچ خیلی گپ زنه، ما خود محل میکنیم، ما ترسنجیده. یک بار دیگر به هجری کاری خطا کند اگر میکنیم. این سیرم دیوانه نیست؟ یا بسم الله. چیکار کرده ایستاده آخر؟ این چه شوخی است؟ نمیبینی این آدم چه ترتیده است؟ بیا برادر بیا. یافتی وقتی شوخی کرد کمال یک دیگر حیوانی را می دستم لرزیده است. سمیم مرا حاجت خانه بر ترک کردم. باید پامپرس میپوشیدی. روید گم شوید خرگوشای ترسانچک. توبه. مرحمت. میتوانید درایید. تشکر. تو در آمده نمیتوانی. چه خیلی در آمده نمیتوانم؟ انا همین خیلی نمیتوانی. همراه معشوقه هم هستم. بعد چی؟ اینجا مگر کلوب شبانه است؟ گپ رو دراز نکن. این دیوانه است چی است؟ درو خواهر. تشکر. اینجا چی گپ است؟ با خدا کاری تو از حد گذشت جانم. همینش رو گویم. وای تو رو محافظت نمی کند.
мақсадаш ба ту наздик шудан аст. не охир ӯ ҳаёти маро мисли зиндон мекунад. ман рафта як ҳаво гирифтаму и сарамро урӯ диҳам. шуд ҷонам. салом алейкум. салом. хайр, ту буздид. ту буздид. зайнаба куҷо меравӣ? зайнаб, шиносномаамро диҳед. бахши шумо метавонед дароед. гӯш кун писарам, ҳозир ин гулҳоро гирифта ба боғчаи поён рафта ҳамашро як мешинонӣ. ман камтар пас меоям. корҳои онҷоро тамом кардӣ, омада ин партовро гирифта ба берун бурда мепартоӣ. тамом модарҷон, дар байнашон камтар пудина шинона модар. гӯш кун бача, ту чаро маро модар мегӯӣ? агар бо санам хонадор шавӣ мисли модара мешавед охир. ин хел кор намешавад писарам. ҳеҷ ҳавас накун. ту бо санам ҳаргиз хонадор намешавед. иншоаллоҳ ман бо санам хонадор мешавам. ба худо девона мекунад маро ин бача. модар чӣ кор карда истодаӣ? меҳмоне ки ба хонамон омадааст кор мефармонӣ. майдачаам, чаро худатро хаста мекунӣ? охир як сугзор иноро. нагузор писарам, нагузор. духтарам, чӣ аст охир? яъне ӯ бо хоҳиши худаш ба ин хона меҳмон шуд. ту чиро интизор будӣ? бо хоҳиши худаш меҳмон шудааст, буз чи аст модар? гапҳои нава. майдачаам, лутфан ту бигузор инҳоро. биё равем, ҳавои хуб аст, каме сайру гашт мекунем, ҳавои тоза мегирем. ҳам аз ин одамҳо ҷонатро халос мекунам. бигузор инро. санам, ман кори бисёр дорам, бояд онҳоро ҳал кунам, вагарна модарҷонам ҷанг мекунад. бин, ҳоло ҳам модарҷон мегӯяд, девона мешавам ба худо. сарамро гаранг кардед ба худо. инро ба ман биде охир. падарҷон, ту имрӯз беҳад кам кор кардаӣ. кани инҳоро бигир. хайр, ба ту барори кор. биё меравем. ай баш санам, рафтем иҷрӣ. охир санам, шармандагӣ аст. қодир, ин бача бисёр босабр будааст. яъне барои он ки аз хона равад, чӣ қадар кори душворе ки буд фармудам, ҳамашро кард, ҳеҷ чиз нагуфт. ба худо ҳафзро тоза кард. об напарад писарам, об напарад. бахшиш модарҷон. бубин ана ин ҷои флоси ҳаст. бигир мегирам дар модарҷон. пешаш ҳам ҳаст, ана он ҷо ҳаст писарам. бигир бубин парида ин ҷо ҳам омад. инҳоро ҳам гир. ана бигир гирифтам писарам. модарҷон. намеафтӣ иншоллоҳ. модарҷон, як тараф истед. ай инҷоро не охир, ана онҳоро бигир. инҳоро беодоб бача будаӣ. инҳоро мегӯям, инҳоро. тамом модарҷон. хуб тоза кун, дар қафо намонад, ягон дона барг намонад, ҳатто як дона ҳам намонад. ҳамашро гир. чӣ хел шудааст модарҷон? ялақос мезанад. модарҷонам инро ба ман омӯхта буд ки дар ғарибӣ ки танҳо мондам, худам хӯрок пухта хӯрам, гурусна намонам. охир модарам дар қишлоқ як дугона дошт, ҳамсоямон буд, холаи гулхумор. ӯ ин хӯрокро бо равғани зайтун аҷоиб мепӯхт, ба дарунаш ҳар гуна сабзавот меандохт, бо лаззат мешуд, ангуштатро мегазидӣ. бисёр ёд кардам. ҳама коро кард. боз ӯ маро модарҷон мегӯяд охир. ай ҳеҷ намехоҳам. қодир, гӯш кун, аз ту хоҳиш мекунам, чӣ коре ки мекунӣ, ин бачаро дарҳол аз хона пеш кун. занаҷон, каме ором бош. баъдан гап мезанем. ман инҳоро рафта шинонам, баъд меоям. ту ба куҷо меравӣ охир? қодир! писарам, ман ба масҷид меравам. дӯконро нигоҳ кун. шуд падарҷон. ассалому алайкум. мо дар ин маҳалла хонаи хуб кироя кардан мехоҳем. бале, як хонаи бисёр зебои мувофиқи шумо дорем. хеле хурсанд мешавем. мунтазир шавед, ман калидҳоро гирифта дарҳол меоям. бифармоед хонумҳо.
оби бегаз. майлаш. ба хона наздик шудем. ин одам бо ин духтарҳо чӣ кор мекунад? марҳамат. ба ман чӣ охир? ягон хоҳиши дигар доред? боз ба ман ширинӣ биёред. бахшиши зиёд. духтарҳо, ин фармоишро мегиред? майлаш. ба назди шумо меоянд. бахшиш мепурсам. вале ро ба ман. хуб, шумо чӣ фармоиш медиҳед? чӣ фармоиш медиҳед ту он майлаш? курчақанд. боз шураи афлесин биёред. худоро шукри зиёд ки аз ин комиссар халос шудам. агар бинӣ мисли бало ба сарам аст. ай чӣ хел ҷавони зебо, кош маро иноро диҳад. гуреспо мӯи саратонро оро додан мехоҳед? не ташаккури зиёд. ман ин хонумро интизорам. бале ин маротиба халос шудам. уф, ҳамаашро мехоҳам бигирам, ҳамаашро. خانم زیبا، این پایافزار برای شما خیلی زیبنده است. برای شما ارزانتر می‌دهیم. تشکر میکنم. از این یک اندازه کلان نیست می؟ باز تو هستی؟ با پایتان تنگی کرد. بچه ها از این پایافزار یک اندازه کلانترش رو بیارید. این خانم کتاسپل بوده است. балои сарам шудин, аблаҳ намегузорад ки каме харид кунам. ақаллан як атр гирам ман. ин бӯй барои ман мешуда бошад. бисёр бӯи тез. راست گفتی. این عطر بسیار بوی تیز داشته است. فکر میکنم برای شما موافق است خانم. هر زن به خواست خود و مجاز خود عطر انتخاب میکند. زنهای تیز عطر تیز انتخاب میکنند. و این بوی تیز با تو موافق است. باز تو هستی؟ در اصل زنهای موی زرد عطر شیرین را استفاده میبرند، اما زنهای ساختکاری هستند که موی سرشان طبیعی زرد نیست. هر قدر بوی شیرین را استفاده برند هم همانا باطن آنها تیز میماند. ای زردی مخویستا. مرحمت خانم ها. آدمی پست. اینقدر وقت از پسم دویدی گویا دوستم می داشتی. حاضر روزت رو نشان می دهم. الو جناب پلیس، می خواهم یک چیز رو خبر دهم. در یک خانه مواد مخدر می فروشند. بله، سراغ رو می دهم. چسبیده است این آدم، به من چسبیده است. چی ها میگویی؟ من به تو نچسبیدم، تو به من چسبیده ای خانم. مرا نخندون، مثل سایه‌ام در پشتم هستی. راحت باش، حسیاتی داشتت رو نسبتی من میتوانی اعتراف کنی. چه خیلی حسیات، سفسطه نگو. عاشق هستی با من، قبول کن. به خدا عاشق نیستم. دیگر کاری ندارم که به تو عاشق میشوم. تو اژدها را پراندی، اکنون نوبت من آمده است. در بری اژدها رو کشت رو هم همچون بونوس میپروندم. این چی هست؟ برادر سگت رو بیدار. چرا ایستاده محافظت کن مرا. زینب گریختیم.
ба фикрам халос шуд. чаро дастамро медорӣ? гӯё ки дар ҳаққи доштани дасти ту мурдаам. ҳа кофист, маро роҳат гузор. ягум шав. худоё қувватам диҳ. мелис ту хабар додӣ? бале. шуди чара бугӯй қафо брава. инҷо бошад ошёнаи дуюм аст. ин кӯча бисёр кӯчаи ором ва тоза аст. агар писанд карда бошед боварӣ дорам ки розӣ мешавед. ба мо маъқул шуд. хуб беҳтарин ин хел бошад рафта шартномаро имзо мекунем. полис! камол фурӯши маводи мухаддир ба ту мезебад магар? маводи мухаддир? эй аблаҳ, боз мо туро хона фурӯш фикр кардем. Кӣ медонад ки бо мо чӣ кор мекард? ака ба хайр аст иншоалло. чӣ хел маводи мухаддир? падарам дуконро ба ман супорид. ман бошам ба ин хонумҳо хона нишон медиҳам. тамом фаҳмидам. ба мо хабар дода ки дар инҷо маводи мухаддир мефурӯшанд. хабар? кӣ хабар додааст? ман хабар додам. ифлос духтарҳоро ба хона дароварда маишат мекунӣ? ҳоло дар назди ҳама шармандаат мекунам. чӣ гап аст инҷо? бетарбия ту чӣ хел гап зада истодаӣ? бетарбия мегӯяд. ту бетарбия ҳастӣ шайтон. ман аз болои ин шикоят мекунам ҷаноби полис. тамом рафиқон ором шавед лутфан. бубинед бародари ман камол аст. ин мелис шуморо ин хел якҷоя дида хатуб фикр кардааст. бахшиши зиёд. бахшиши зиёд хонумҳо. чашмони ӯ аз рашки зиёд кур шудааст. фикр накардааст ки шумо ду нафар хонабинӣ омадаед. бахшиш. тамом духтарҳо, агар шумо хонаро махур карда бошед, ман шуморо то агентство мебарам, шартномаро имзо мекунед, баъд омада зиндагӣ мекунед. марҳамат. намедонистам ки маро ин қадар рашк мекунӣ мелис. аз ту нафрат дорам. салому дуруди бепоён ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон, ба кулли муҳоҷироне ки аз ватан берун ҳастанд. салому дуруди моро бипазиред. илҳомҷони шодӣ ҳастам ва ногуфтанот ки ба шумо як ширкатеро пешниҳод мекунам ки ширкати бовариноки ба ҳамаи чиптаҳои худ яъне ки кафолат медиҳад. ширкате ки дар тамоми гӯшаву канори федератсияи Русия, Москва, Подмоскво ҳузур дорад. шумо метавонед аз ғарибӣ ба ватан, аз ватан ба дигар гӯшаву канорҳои рӯи дунё яъне ки сафар доред. шумо ҳатман ба ин рақамҳои болои экран занг занед. албатта ба шумо дастгирӣ мекунанд ва одамое ки оилавӣ сафар мекунанд ҳатман 35-40% скидка карда мешавад. ширкате ки 7 сол шид фаъолият дорад, боваринок. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. вайбер, ватсап, имо, тамоми чизое ки дар ин болои экран мебинед, шумо метавонед муроҷиат кунед. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. муҳтарам ҷамоат, дар дини ислом оила ва оиладорӣ ҷойгоҳи хоса дошта бисёр мафҳуми калон дорад. оила бо тӯй ва никоҳ барпо мегардад. дар қуръони карим худо мефармояд ки занҳоро ба никоҳи хеш дароваред ва ба воситаи занонатон худованд фарзанд насибатон мекунад ва ризқи онҳоро худо фароҳам месозад. аммо фарзанди одам баъдан ношукриро ба ҷо оварда неъматҳои худоро инкор мекунад. расули акрам дар як ҳадис чунин мефармояд: никоҳ ин суннати ман аст, хонадор шавед, зеро ки ман бо зиёдии уммати худ нисбати дигар умматҳо мефахрам. бародарон, ҷамоати муслимин, имрӯз дар бораи оиладорӣ ва ишқи ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам хотамуланбиё ва ҳазрати хадиҷа модарамон барои шумо каме маълумот медиҳам. бошад ки хонадории он ду инсони муборак барои мову шумо намунаи ибрат шавад иншоаллоҳ.
ҷаноби пайғамбарамон ҳоло ба дунё наомада буд ки падарашро, дар 6 солагӣ модарашро ва дар синни 8 солагӣ бобояшро аз даст дод. вақте ки пайғамбарамон дар хурдӣ ятим шуд, ӯро амакаш Абу Толиб ва ҳамсари амакаш ҳазрати Фотима нигоҳубин карданд. ҳардуяшон ба ҳазрати пайғамбар то дарди ятимиро эҳсос накунад падару модарӣ карданд. нисбати пайғамбарамон онҳо раҳмдилӣ, меҳрубонии беандоза, муҳаббат ва фидокорӣ мекарданд, он гуна ки аз фарзандони худашон дида пайғамбарро боло дониста нисбаташ меҳри беандоза доштанд. ҷаноби пайғамбарамон аз айёми кӯдакӣ ва ҷавониаш аз корҳои ҳаром дурӣ меҷуст, аз бутҳои Макка ва корҳои ифлоси он замон дур истода ва ҳаёти тозаеро ба сар мебурд. ахлоқи намунавӣ дошт. ҳама ба росткории ӯ бовар дошт ва дар Макка ба сӯи ӯ ишора карда амин мегуфтанд. ӯро ҳар кас Муҳаммадул Амин садо мезаданд. амаки пайғамбарамон Абу Толиб тоҷир буд. ҳазрати пайғамбар бошад барои ёрӣ додани ӯ ҳамроҳи корвони тиҷоратӣ ба Шом рафта меомаданд. дар он замонҳо аз Макка ба Шом корвонҳои бузурги тиҷоратӣ мебаромаданд. ҳазрати Хадиҷа модарамон нафари боваринокеро ҷустуҷӯ дошт ки ин корвонро ба Шом бурда орад. он замон амаки пайғамбар Абу Толиб мушкилии моддӣ дошт ва хост ки ин корро пайғамбар бар дӯш гирад. шиносоии пайғамбарамон ва ҳазрати Хадиҷа модарамон ҳамин хел оғоз ёфт. ҳазрати Хадиҷа роҳбарии корвонашро бо боварии том ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам гузошт. ҷаноби пайғамбар қофилаи амонатие ки бар дӯшаш гузошта буданд, ҳамроҳи ёрдамчии модарамон ҳазрати Хадиҷа бо амният ба Шом бурда ва ба Макка бармегаштанд. ин ҳодиса сабаб шуд ки модарамон Хадиҷа ҳазрати пайғамбарамонро аз наздик шиносад. ёрдамчии ҳазрати Хадиҷа ки номаш Майсара буд, ҳамроҳи паёмбар ба тиҷорат мерафт ва ҳангоми баргаштан дар бораи ахлоқи намунавӣ ва кору рафтори пайғамбар ба модарамон ҳазрати Хадиҷа нақл мекард. ҳазрати Хадиҷаи Кубро ки ба бонуи ду олам маъруф аст, 68 сол қабл аз ҳиҷрат ба дунё омадааст. хонаводаи ҳазрати Хадиҷа аз хонаводаҳои бузург ва бо шарофати мардуми араб буданд. падари ӯ Ҳувайлид ибни Асади Қурайшӣ ва модараш Фотима духтари Зоид ибни Асан буд. ҳазрати Хадиҷа дар фазилати ахлоқӣ бисёр маъруф буд ки ба ин сабаб дигар занони араб ба ӯ ҳасад меварзиданд. ҳамин фазилатҳои ҳазрати Хадиҷа сабаб шуд ки барои ҳамсарии паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам интихоб шавад. он ҳазрат бонуе буд хирадманд, дурандеш ва шарофатманд ва аз назари насаб аз бартарин занони Қурайш буд. ӯ дар асари имтиёзоти ахлоқӣ ва иҷтимоии фаровоне ки дошт, дар замони ҷоҳилият Тоҳира ва Саидатул Қурайш номида мешуд. ҳазрати Хадиҷа модари муъминон аз ҷумлаи занони комил, оқил, пойбанд ба диёнат ва бо иффату карим ва аз аҳли биҳишт буд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам ҳамеша ӯро мадҳу сано мекард ва аз дигар модарони муъминин бартар медонист. ҳазрати Хадиҷа дуруди худо бар ӯ бод чунон мақоми болое дошт ки ҳатто худованд ба он ҳазрат салом расондааст. ривоят аст ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам вақте ки аз меъроҷ бармегашт ба ҳазрати Ҷабраил алайҳи салом фармуд: оё ҳоҷате дорӣ? ҳазрати Ҷабраил алайҳи салом арз кард: хостаам ин аст ки аз тарафи худо ва ман ба Хадиҷа салом расонӣ. баъд аз ин ки ҳазрати Хадиҷа модарамон аз мақомоти паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бохабар шуд ва каромоти эшонро дид, бо он ҳазрат издивоҷ кард. аз сӯи дигар ҳазрати Хадиҷа модарамон бо ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам пайванди хешовандӣ дошт ва насаби ҳарду дар падар бузургашон Қусай ба ҳам мерасид.
ҳазрати хадиҷа ба ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пешниҳоди издивоҷ дод ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бо мувофиқати амакҳояш ин пешниҳодро пазируфт ва дар як ҷамъи хонаводагӣ ин издивоҷ сурат гирифт. ҳазрати хадиҷа на танҳо ҳамсари меҳрубон, фидокор ва дилсӯз барои паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам буд, балки пуштибони сиддиқу самимӣ барои ислом ва сабаби дилгармӣ ва оромиши хотири расули худо дар баробари фишорҳои аҳли қурайш буд. ҳазрати хадиҷа аввалин зане буд ки дини исломро пазируфт. ӯ аввалин зане буд ки намоз хонд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам мефармояд: бартарин занони аҳли биҳиш хадиҷа духтари ҳувайлид ва фотима духтари муҳаммад ва марьям духтари имрон ва осия духтари музоҳим ҳамсари фиръавн мебошанд. паёмбари ислом то охири умр хотираи хадиҷаро гиромӣ медошт ва пешгомии ӯ дар ислом ва ранҷҳову заҳматҳояшро дар ин роҳ фаромӯш намекард. ӯ рӯзе ба яке аз ҳамсарони худ фармуд: худованд ҳамсаре беҳтар аз хадиҷа насиби ман накардааст. вақте ки ҳама кофир буданд, ӯ ба ман имон овард ва вақте ки мардум маро инкор мекарданд, ӯ тасдиқ мекард ва вақте ки дигарон маро маҳрум сохтанд, ӯ дороии худро барои ман харҷ кард ва худованд фарзандҳоямро танҳо аз ӯ бароям рӯзӣ кард. ҳазрати хадиҷа модарамон 3 сол қабл аз ҳиҷрат ва дар моҳи рамазони соли 10 беъсат, андаке пас аз берун омадан аз шиби абу толиб, ин дуньёро падруд гуфт ва ӯро дар кӯҳе ки дар болои Макка қарор дошт ба хок супориданд. ҳазрати паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҷанозаи ӯро хонд ва худ ӯро дар қабр гузошт. ҳазрати хадиҷа модари муъминин ва ҳазрати абу толиб амӯи паёмбар ҳарду дар ҳамон сол вафот карданд. он сол барои паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам яке аз солҳои сахттарини ҳаёташон буд ва он солро омул ҳузн, яъне соли мотам ва андӯҳ номид. худованд зиндагии мисли паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ва модари муъминин хадиҷаи куброро барои ҳамаи мову шумо насиб гардонад. Амин. ва ҳиҷрибое, туро бо хоҳиши худат дуздидан гӯй? айнан мурод, падару модари сана маро дӯст доштанд. маро хуб меҳмондорӣ мекунанд. дар болои сарашон мегардонам. бовар кун, чизе ки гӯям иҷро мекунанд. худо ба ҳама чунин хусуру хушдоман доштанро насиб кунад иншоалло. медонед чӣ кор кардем? мо ҳамроҳи падарам тухмбурён пухтем. агар ҳамин падару модари худамро розӣ кунам, ҳамааш хуб мешавад дигар. аз ҳардуи шумо бисёр хурсанд шудам. ташаккури зиёд зайнабҷон. хайр, бар шумоам хушбахтӣ насиб кунад. ин гап аз куҷо баромад? тамоми мардуми маҳалла дар бораи ин гап мезананд. комиссар мурод туро аз дасти аждаҳоро халос кардааст. қаҳрамони ту шудааст ку охир. вале он кор ин хел нашудааст охир. ҳатто то ҳол комиссар мурод туро аз дӯстдоштаи аждаҳор оташ муҳофизат карда истодааст. 24 соат аз наздат ҷудо намешудааст. инро шунида бисёр хурсанд шудам. бисёр ширин ҳастана, михел не? машаллоҳ. ҳиҷрӣ, ба сарам як фикр омад. ман мегӯям ки шояд туямонро якҷоя кунем. чӣ мегӯӣ? мекунем айдачаи ман. агар ту хоҳӣ мекунем албатта. аммо аввал аз худашон пурсидан лозим. инҳо мехоҳанд намехоҳанд? ҳа, ин хел мегӯӣ. ҳа, албатта мепурсем. мурод, зайнаб, шумо зану шавҳар шудан мехоҳед амихел не? не. машаллоҳ. мефорашон, не ки камтар изо мекашанд. мисли худаму на? айнан. мурод, зайнабро хуб муҳофизат кун. агар аждаҳор мурад дӯст дошташ, оташ ба сараш бало мешавад. бо изни худо ҳамаашро аз сарамон дур мекунем. ҳиҷрӣ, парво накун. иншоаллоҳ. ҳиҷрӣ,
мисли ҳикояи ошиқи мо менамонам хел не бубин охир бисёр ширин ҳастанд ба ман бисёр маъқул шуданд. кани ту бихез мо дар дарун як суҳбат кунем. суҳбат мекунем. бо иҷозати шумо. майлаш зайнаб. кане гузар. санам мехоҳӣ ки зайнаб ҳам муродро дуздад? бисёр хуб мешавад. ба худо. модарҷон, усабаши гузашта намешавад. падарҷон, биё дастамро чак кунам. даст мана хаб. падар, оча чӣ хел ҳастед? иншоалло хуб ҳастед? хуб нестам. чӣ мепурсӣ? охир падарам ҳастед, барои ҳамин пурсидам. то вақте ки дар хонаи ӯ воид ман отаи ту нестам. оғои саъдӣ, бачаи бечорам пӯст болои устуғон шудай. ай афташ очаи духта бачаи мара ҳичӣ наметавад. модарҷон, ин хел мешавад магар? мо ҳиҷриро бисёр хуб меҳмондорӣ мекунем. чӣ гуфтӣ? ту мара модарҷон гуфтӣ? ба фикрам ҳамин хел гуфтам, охир аз даҳонам ҳамин хел баромад. ту холаи маро чӣ хел модарҷон мегӯӣ? мепаронам туро маймун. илтимос ин карро накун. не очаҷон, парво накунед. дар хонаи сана маро хуб нигоҳбин мекунанд. манро хуш накун. ранг рӯи бачамон забзард шудааст саъдӣ. хайр чӣ кор кунем? айби ма чӣ? духтарам бинавша, и битончара бигӣ ба ҳиҷрӣ бите. дар дарунаш моҳи бирён, дамлама, шӯрбо, ба нони ҷувори мака бачам бихӯра. нахӯрад охир. бифармо ака. раҳмат бунафшаҷон. ё бисмиллоҳ. ҳиҷрӣ, боз даст назани, фаромӯш кардӣ. парҳез дорем, парҳезро риоя мекунем. нахӯр. санам очаам пухтааст, бисёр фоидаовар аст. очаҷон, бовар кунам қадустед медорам ки. бачам, ту кай ба хона меои охӣ? намебини очата бисёр зиқ кардай? зиқ нашавед очаҷон. фикр мекунед ман зиқ намешавам? дилам намесӯзад магар? агар иҷозат диҳед бо санам хонадор шавам, ҳамин рӯз ба хона бармегардам. ин кори намешидагӣ. ман ӯ беҳунара келӣ намекунам. наёя хонаи ман, наёя. намешавад. саъди бес. ҳиҷрӣ, туро дар ҳақиқат ҷоду кардан медонӣ? бо ман хонадор мешавӣ ту, бо ман. бо ин маймун хонадор намешавӣ. бо ман. ту чӣ гуфта истодаи ҳа? лақӣ, ин одам аз ман аст, фаҳмидӣ? аз ӯ дур мешавӣ. ҳиҷрӣ аз ман аст, аз ман. аз ман аст. ин чӣ мегӯям ман? аз ман гуфта ба ин девона монанд шудаме? инро бинанда. чӣ гуфта истодаам ман? охир аз ман гуфтам, чӣ гуфтам? падар, оча, хавотир нашавед, ман дар хонаи хушдомана мешавам. рӯзатон бахайр. хайала. ҳоло корам бо шумо тамом нашудааст. рӯзатонро нишон медиҳам. ин корро танҳо ту мекунӣ. аз пушти ту шуда ҳамаи маҳалла фикр мекунад ки мо хонадор мешавем. бигузор фикр кардан гиранд. онҳо фикр кунанд ки мо хонадор мешавем, бояд мо ҳам хонадор шавем агар? ман нав фаҳмидам. ба фикрам ту бо ман хонадор шудан мехоҳӣ, вале баҳона мекобӣ. чӣ? қай чӣ? чӣ гуфта истодаи ту? чизе ки шунидӣ. 24 соат ту аз паси ман ҳастӣ. боз бо ин муҳофизат маро фиреб карда наметавонӣ. яъне ту ба ман ошиқ ҳастӣ. инро қабул кун. чӣ? шуморо бисёр хуб мефаҳмам. албатта ҷозибаи маро тоқат накардед ва ба шумо беэътиноӣ ки кардам, маро хосед кушед. ин хелашро боз нав дидам. бисёр вақт духтарҳо барои ман бемор мешаванд. вақте ки беэътиноӣ кунам, девона мешаванд. аблаҳ. дили шуморо шикастан намехоҳам, вале нисбати шумо ягон ҳиссиёте надорам, хонум. маро хато нафаҳмед, духтари зебо ҳастед, вале хости ман нестед, ширинам. ба шумо умед дода бошам ки якҷо мешавем, ба ёд надорам, мебахшед, вале ба ҳиссиёти шумо ҷавоб дода наметавонам.
کاش به خانم نمی در آمدید و پیش از آن با من صحبت میکردید. حاضر چه خیلی که میبینید افسانه زبان مردم شده ایم. هر کس فکر میکند که من نسبت شما علاقه دارم که هرگز این چیز را قبول نمیکنم. از پشت شما شده در غیبت تمام محله افتادن هرگز نمیخواهم. به این شرمندگی اجازت نمیدهم. حاضر به همه میگویی که تو به من عاشق هستی و من در بین همه به تو اعتباری نمیدهم. نمیخواهم که بخت من پوشیده شود. گوش کن کمیسر مراد، اگر تو رو امیدوار کرده باشم که به یادم نیست، معذرت میخواهم. به حسیات تو جواب دادنم غیر امکان است، چون که با من موافق نیستی. یعنی کاش پس از اونی که عاشق شوی با من صحبت میکردی. حاضر به نزد مردمی محله بر اومده میگویی که من به این دختر عاشق هستم، ولی این دختر به من ذره اهمیت نمیدهد. یعنی نمیخواهم که بختت بسته شود. تو چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ توبه کردم. дугона инҳо ба наздики хонадор мешавад. комиссар мурод аз ин духтар дур намешудааст. бо баҳонаи муҳофизӣ ба ҳуҷраи хобашам медаромадааст. пас ошиқ шудааст бигӯ? зайнабам ба хонаи комиссар даромада буд ку. инҳо чӣ кор мекунанд? шарму ҳаё надоранда товба кардам. дарҳол бояд инҳоро хонадор кунанд. аз барои худо айб аст охир. ғайбат гуноҳи бузург аст. расман моро хонадор карданд. бояд зуд коре кунам. ҷаноби зубайд, зайнаби ҷон дар ҷои мегӯм ки сахт хавотирам кардӣ. имшаб ба берун мебароем. чӣ гуфтӣ? яъне ба ягон клуби шабона меравем, то субҳ хушҳолӣ мекунем. каме сарамро ором кунам. медонед ку дар вақтҳои охир бисёр ҳодисаро паси сар кардам. гап нест, чӣ хеле ки буфорад хонум Зайнаб. як лаҳза телефонро ба ман деҳ канӣ. Зубайд, ман ҳам меоям. бале ман ҳам меоям. мурод ту куҷо меоӣ нафаҳмидам. вай ҳамкор, вазифаам аст охир. мурод, муҳофизат кардан вазифаи манам аст, ту ҷодда бошӣ, фаҳмидӣ? не, ман муҳофизат мекунам. ту парво накун, ман муҳофиз ҳастам. хайр, телефонатро хомӯш мекунам. хайр. ба ман де. ҷаноби зубайд, шомво мехӯрем. тамом хонум Зайнаб, ту вохӯрӣ. гӯш кун, боз ба он клуби шабона танҳо наравем. охир ту киро меёбӣ ки бо худ барӣ? ман ба ту нишон медиҳам. хеле вақт шудааст ки дар ягон тарабхона хӯрок нахӯрдаем. ташаккур падарҷон. ҳиҷриям ҳаминҷост. бисёр хушҳол ҳастам охир. агар ту хушҳол бошӣ, мо ҳам хушҳолем духтарам. ҳамин хел нест занакҷон? аз куҷо ин хӯрокишон баромад нафаҳмидам. ба худо рост мегӯед модарҷон. яъне яхдон пур аз хӯрока буд. ман хӯрокро омода мекардам, исроф шуд. ин хел бошад ту барои худат карда мехӯрдӣ писарам. вазъияти бачамон чӣ мешава оғои Саъдӣ? бояд ҷодуе ки и беҳанар бачаи моро кардааст вайрон кунем. охи осия ҷоду моду нест. и бачаи нохалафат бо хоҳиши худаш рафт ку? и хел нагӯ оғои Саъдӣ. бас ки осия, дар 40 сол як бор хӯрохӯрӣ биромадем, заҳри танамон накӯ. низ фармоиш дода будем. хуб шудааст ҷаноби қодир. ай, авлоди мо ҳам омад ку? баъд чӣ кор кунам? салом алайкум. алайкум салом падар. хушомадитон ҷаноби Саъдӣ. мо ҳам як низ фармоиш дода будем. хуб ҷаноб, ҳозир мебинам. бачамо дар ҳамин ҷа будааст ку? созия ча? дига ягон ҷои хуб набуд ки иҷа овардим он духтарам? падар, ман аз куҷо медонистам ки онҳо ҳам ин ҷо меоянд? қодир, инҳо ин ҷо чӣ кор мекунанд? ба худо ки намедонам занакҷон. ҷанобон, бисёр як хатои калонӣ кардем, бахшиш мепурсем. ду оиларо дар як миз фармоиш доданд, мутаассифона. ин хел бошад мо дар ягон мизи дигар мешинем. мутаассифона намешавад, чунки дигар мизҳоям банд ҳастанд. ту чӣ пат кардистаи дудар? бас мо ба ягон макони дигар меравем. рафтем. не, худо нишон надиҳад. онҳо раванд, мо куҷо меравем? осия биё мерем. не оғои Саъдӣ, ман ҳеҷ куҷо намерам. воб раванд. ҷомона ёда наметем. маълум аст ки шумо якдигарро мешиносед. агар хоҳед ба як миз ҳаматонро шинонам. мешавад.
چی یعنی ما با اونها در یک میز چی نمیگویی؟ بیا رفتیم زنک جون. نه قادر جان این خیلی نمیشود. آخر من میزمون رو نمیدهم. اصلا در یک میز ما با شما شیشنی نیستیم. میردانین رفتیم واسیه. نه آقای سعدی من هیچ کجا نمیرم. ما امشب در همین جا خود میخوریم. هجری مانه به او دادم. نیکی جا من نمیتم. وای خاله جان این چه گپ است؟ هجری رو به هیچ کس نمیدهید فهمیدید؟ این که باشد لباساتون رو با پیش خدمت دید بعد اون میداریم. رفتیم. بچم اوقاتی که دین داده بدمت خوردی؟ خوردم اوچه زیبایم بسیار خوب و دستانتان درد نکند. اوچه سنم هم خوراکی شما رو خورد معقولش شد باور کن. بله بسیار با مزه بود. دستانتان درد نکند مادر جان. دخترم تو این زن رو مادر جان میگویی؟ واسیه جان یا گوشای ما وزمین شدن نادرست فهمیدم یا که در حقیقت همین دختر ترا مادر جان گفت. همین خیلی گفت؟ ما راستی من نفهمیدم. من فهمیدم. آهسته آهسته میخواهد دل خالم رو یابد. فریب کرده نمیتونی میمون. هجری رو به تو اصلا نمیدهم. توبه استغفرالله توبه. خیر اوچه جان چه خیل هستید؟ پدر جان شما چه خیل هستید؟ چه خیل میفارد بدبخت؟ رنگی مایه غمناکیم. با شرم نکرده میپرسه. خواهرم تو چه خیل هستی؟ با فکر چه خیل شده میتوانم؟ معلوم که تو هم غمگینی. زنک جان مثل هر وقت باز هم زیبا هستی. مثل ستاره ای که در آسمان میدرخشد. آی بسیار شیرین هستی قادر جان. مرا شرمنده میکنی. آسیه جانمه تو چه خیل زنک خشرویی. تو رنگی مویچه طلایی دایرای روانی خمچنیانی هم قدوست ندارم کی نمیدانم چی کارت کنم. آقای سعدی تو هم بسیار خشرو هستی. کپیتان خشروی بحر سیاه هستی. حلالت بود خاله جان تو میزیبد. آی قادر جان آی چه خیل جنتلمن هستی. چه خیل اولی هستی. یعنی برای این خوراک زیبا آوردنت بسیار منت دارم. خواهش میکنم زنک جان این زیباگی تو هست. مردک جان در او قاشای سیاد مرا بکشه. تو بهترین رمانتیک دنیا هستی. همین خیلیه نکی همین خشروگی تو هست که من هستم. همین رمانتیکش چی میشود؟ انا مرحمت مهمانان فرمایش کنید. من اول خوریشی و کمی میگیرم بعدا سوش کراشه. آقای سعدی چی میگه؟ شوشی ای ماهی نیپخته خیتایی های وی ماهی خیتایی میخوردستنه؟ بچم ماهی بریانی شف دارن؟ ماهی چی گفتید خانم؟ موسیه تو چی گفتی سای؟ ماهی شف های شف. این خیلی خوراک ندارم خانم. این خیلی باشه خروتا و گوشت ماهی قطی روغن زغیر قطی انا سالت سبزیگیرم فراموش نکن بچم. لیکن ماهی راست باشه راست یعنی رنگی مرده تافوده نه رنگی زنده راست یعنی مرده نه زنده راست ماهی راست. زنک جان برای تو می نوازد. آی تشکر جانم. ای پدر جان تو بسیار رومانتیک هستی. مادر جان تو بسیار خوشتوله بوده ای. همین خیلم جانم یک لطف نمی کنی؟ بیا برقصیم. البته.
маймун санами туркия агар бо ҳиҷрӣ бирақсӣ туро мепаронам. оғои саъдӣ бин мардам барои заношон чӣ кор мекунам. ту ҳама хел бошӣ, мо ҳам бояд рақс кунем. ягон кор бикун. осия ту парво накун, мо имшаб рақси беҳтарин мекунем. ҳама хел кубиё кубачан ҷазмиш бигир. о ҳиҷриҷон чиро нигоҳ дорӣ? кани биё мо ҳам бирақсем. биё кани бубинам. мерақсем. моҳии шеф хуб будааст ку? қодирҷон, ҳамроҳи ман ба дастшӯӣ меравӣ азизам? албатта ҷонам. оғои саъдӣ, ту қатъи ма ҳоҷатхона намеравӣ? худат будам ҳоҷатхона ҳамуҷо. ҳозир ягон гапи хубат мегӯ. ҳозир ҳоҷатхона рафтем. осияи хел бигӯ ҳеҷ ҷигарма хурдида. хай майлус бихейр рафтем. ҳиҷриҷон, ҳамроҳи ман ба дастшӯӣ меравем ҷонам? майлаш ҷонам. инҷо мисли шоҳон хӯрок хӯрда истодаем. кани ба ҷоятон шинед маро бисёр асабонӣ накунед. хай бишин. тавба кардам худои. ҷонам, хайр ту бирав. не охир лозим нест. намеравам. ҳичи корай охӣ нестем ҳамиҷа мунтазир шуда. занака уҷа вай кардестан мо бошем чимбо ҳами коро дурустай. ба худо як чизро гӯям. агар моро нафаре бинад аниқ шарманда мешавем. рангу бори онҳо тамом намешавад. бисёр дуруст мегӯӣ. духтарам, ҳама сумкачаи сурхию сафеда табате. марҳамат гиред. раҳмат. ҳеҷ хеле кушода мешавад. ту аслу бачаи мара домод карда наметонӣ, зани сатангча. гӯё мо писаратро бисёр мехоҳем. бародар агар медонистем ки мунтазир мешем беҳтараш нард мезадем. биё бозӣ кунем кани. метонӣ? каме метавонам. ин бозии нарда аслан ман ихтироъ кардагиям. не китоби туро дар кадом китобхона мефурӯшад? ту чӣ ба бачаи мара наметӣ? мо даъват накардем, худаш омад. шумо бачаи мара ҷоду кардагием. боз чӣ хел ҷоду охир? пат накун бачама бите. намедиҳам. биё бигир худат. мегирамаш. ба ман бидеҳ ҷонам. сумкамате. рафтем қодирҷон. рафтем. санам баъд гап мезанем.
марҳамат ҷаноб. кумадатет бинам мадате мегум رها کن اینو با من بده میگویم مادته میگم بنی تا هر کردن نه خلان من خودم همش حل میکنم تو چه خیلی حساب کدی؟ ایجا بسیاری بد حساب کدی مردک با این پول دزن میگیره تو چیکار کردیسته؟ شد من حل میکنم این خیلی نمیشه ما کشتی من میفروشم و پولشم میسپارم ای میشود آخر هرگز نمیشود نمیگذارم که کشتیت را فروشی من میدیم نمیشود من نمیمانم که تو پولشم بسپاری من مردم که تو پولشم میسپاری اینجا رئیس کلان هست مگر من میگذارم که پول را تو دهی هرگز نمیگذارم رئیسی در جای خودت رئیسی اینجا من رئیسم قادر لطفاً تو پولش رو سپار. نه ستانچه ما میسپاریم گفتم کو охир падар и айб аст ҳама ба мо нигоҳ доранд шарманда шудем гуноҳ аст من پولشو میدم ابله نابکار زنک تا بگیم من میسپارم گفتم من میسپارم سر به بیرون نکن نمیگذارم که هر دوی شما پول رو سپارید من میسپارم من پرداخت میکنم پول شما میتم هرگز نمیخواهیم بخواین نخواین ما میسپاریم پاکیز از سری من را بیرون